Ngatho cia mwanya muno ni undu wa gucoka ndirehoka no urathie na mbere wega ndeto ni cieyumiria ciegie kiria kiratumire Samidoh age gukorwo akirecognize Karen Nyamu hindi ya fundraising launch yake iria rakorirwo igitongorio ni munini wa president Rigathi wa Gachagua. Minutes before launch iyo, Karen Nyamu na Samidoh ni maragikoretwo maki-unfollow each other on social media, na Karen aragikorwo agitikira ati she did that irita njira ya ku overreact kona kwina ngucanio iragikoretwo ikiumira gatagati wake na Samidoh na irakorwo igicungiriria we ku unfollow Samidoh, though Karen ndanagikorwo agitariria kiria maragikoretwo maki-argue iguru riakio na gugicungiriria eri acio gukorwo maki-react na njira iyo ya ku unfollow each other guku nenda-ini cia ukinyaniria. Oroho hindi ya launch ya Samidoh ni aragikorirwo agika kiundu kiratumire andu makorwo na ciuria nyingi muno, kuona even after Karen Nyamu gugikorwo akirugama stage kwa ihinda inene muno supporting Samidoh failed to recognize her by name, na aronekana ku avoid kumugathiriria toria aragikorirwo akigathiriria ciana ciake hindi ya guthoma speech yake, only to thank Eddie na Karen Nyamu hamwe ta nyina wa ciana ciake. Karen agiclear ndeto ici cia muthenya ucio ni aragikorirwo agika interview na arakorwo explain maundu akiuga ati mihinga ndiagaga in relationship, makiria relationship yake na Samidoh mihinga ni gikoretwo imingi muno, na time to time ni akoraga aki overreact, akauga those are things cikoragwo thiini wa relationship. Makiria rathi na mbere na kuuga ati ni makoretwo magiface challenges nyingi muno in this relationship yao, but she continues to believe ati ni magugikorwo magitoria hamwe ati maundu macio mothe ni challenges to cia relationship, na aragikorwo akiregana na ndeto ciothe ati gwika undu koru kangikorwo gakihanikite gatagati wake na Samidoh, kana hihi Samidoh ni arakigeragia kumuikia nja makiria hindi ya launch yake, kuona completely ni aragikorirwo akimuignore na aragikorwo akirega gukorwo akimu recognize, kuona ni arerutire muno gukorwo akimu support. Even after that, Karen ni athie na mbere na guikia bisha na guikia ndumiriri ino very catchy egie Samidoh na fundraising launch iyo yake, no Samidoh ndaigana gukorwo akigweta Karen Nyamu kana nginya kumuthank personally ni undu wa mucango wake in all that he continues to achieve. No Karen Nyamu ni agithiete na mbere na kumugathiriria guku nenda-ini cia ukinyaniria na gwika interview akionania ati ni magutire kindu kiuru kikire gatagati wao, ati these are just normal things that happen in relationship, na gathi na mbere na kuga ati mundu ndagagikorwo aki overread maria maragikorwo makionekana muthenya ucio, akiuga they are just challenges. Ni ndeto agikorwo akigathiriria muno guku social media through interviews aragikorwo agika, but Kenyans cannot help na kurora these things iria iragikorwo ikionekana wazi hindi ya fundraising launch ya Samidoh. Ni ndeto tutagucigatha makiria tugucikinya hau. Make sure ni turn on your notification na subscribe niguo tugacamania hingo ciothe na ukamenya maria mara trend guku nenda-ini cia ukinyaniria.